Ikan ya hidup ni kalah. Kita pulas, petang pulas. Pal, hijau nih, apal sengenah-enah nih. Pa di nih, kengken nih. Pa kengken nih. Lambulan pun jelipes seglen-len. Ale main sing ada, ale itu sing ada. Tiang gelam pak. Alah, senduen gelam. Pura-pura kan terus kene. Bang tiang tempo. Terus nage tempo bendan kan. Ulah tiang benyang pak nih. Terus benjang oleh pidan terus benjang betuan. Kari berusaha tiang benyang nih kita tengah itu jam 2 meriki yang mudah-mudahan boleh tiang pak. Oh nu ben mudah-mudahan mana aja kalau manpes nih ben mana terus gitu. Sira uning nyanen ada nak nulungin tiangnya. Awas ben mana sing nih sekan nih. Ampura pak ampura. Sekan amun sing ada ben mana nih kene nih pernah ketan keras-keras gitu pak. Terus gitu. Tiang gelap nyangat tiang gelap nih kia. Langsung tanggung jawab saya menggelam. Tapi saya harus ulang malu gitu. Nggih pak, kita benyang setengah ini kita. Nah bagaimana sekan nah? Nggih benyang yang kalih sawetara jam kalih mriki. Awas yang bagaimana nah? Nih barang-barangan semua TV. Apun bin ada nenek ini motor, mobil itu yang lah tuh. Apa ngalah mobil tuh? Dan pokoknya musim tuh kalau jual ngonyang tuh. Dan tiang nak nitip nih kok. Nah apa ya ada jana kalau tengah kamar ke lo tuh jana mana? Cek tuh kalau bolnya soal bomet lagi kene. Terus gitu kan. Jam kuda bagaimana nih? Jam kalih pun. Nah awas nah musim ada bagaimana cek pegat bawang. Terus gitu kan. Mani puan kita mani puan sing peragat bener. Ben mani nampak cicing mani, ben telur nampak kuluk barung, ben telur, ada ben telur ngoyong. Pal, nih, kenapa nih? Ada siap urungku, kenapa bang? Ada urung apa nih? Mati bercanda. Wah, udah ngeroseng mati ada nih. Saya unduk aja lu orang tumben tepuk sebat gini, sedih. Telah je ulah-ulah ni. Ulah-ulahan. Janganlah hutang liu. Jadi Para ancam macam ini bagaimana yang saya ngidang maya. Kat kata ya. galak kau lagi mai. Oh, bisa gini silin pisau lu. Buni lagi rumah bos silin. Dajan rumah? Bos Dakwah? kejang bukan silin habis. Ani keluar ani kolen bakat silin ani kan. Ponyo bos silin ada tu. Ponyo. Bui. Ni kan ban makanan ni. Gua bingung otak ni. Tolongnya jangan diolah siapa. Saya kata mati siapa mana itu. Tuh. Oi. Halu nah makanan halu kengken ni pangade. Biasanya nak setiap masalah pasti ada solusi, ada jalan keluar nih. Satu apa yang mau buntu otak cang ni mau buntu cang. Yang pikiran cang di mati kan mana. Aduh kini pel. Kalian ngelah ada payuk ini, ada payuk. Ada. Oh, payuk. Pidan tetami anak lingsir ada tu. Oh. Bang. Kini baru. Entah mana bayu ni, so sedih. Saya bertimpal nak mula saja. Jadi kalau tindian, kalau kan ini tolong ada timpal mesin ni. Okey tu. Nah olah sejak jap nah. Tenang. Ih pendalam lagi tumen, bukan timpal sedih biasanya nak senten kini. Nah namun nah. Lalu nah sambil jalan, pang-pang lah lu. Kengken cara pemecahan ini pengaman hidup people. Aduh. Ye, swastiastu, Waji. Demi. Yang teko ni. Ampun iki, Waji. Wih, dia lah timpal kuningin omang apel. Pemain drama gong
lawas mendingin. Cawang boleh pindah saja anda boleh tahun kuda mah ada puluhan tahun boleh ada 40 tahun ada barang-barang. Lu masih kayak jadi cingak ragana? Hari sehat, cuman makin ragane agak sabar sedih pelalem tiang. Adi? Oh, niki masalah utang gua ngaji yang penapian tuh. Ngaji makin tiang kunasin tulung, manglipun selamat. Yang benyang tenaur kat Iya disampaikan itu. galak pesan ke debt collector mereka lagi. Kuda ragana lah kita teman. Selai juta kan selai sana ke. Nih. Mungkin caranya tiang masih nak keperluan tiang liusan masih ini loh. Mungkin caranya tiang nulung sengin bin ali berana seng menyedang nulung jaben kena anggot tiang nulungan pejalan anggot tiang nulungan gitu. Bagi tunggu nih. Mungkin caranya. Poliki ku ngaji. Benyang jam kali del kolektornya jaga ceke kumah di apel. Oh ben mani yang janji itu. Nggih jam kali. Yang sampun debt collector nagih utang si apel gua ngaji pangjang lunga aja ngelungain rauh di rumahnya yapel. Jadi kawah barang nanti ini ke semahal-mahal mungkin dengan alasan tapi jangan alasan anu gua ngaji. Oh gitu. Jadi kawah ampun. Nah kita buat lagu metimpal kita kengken cara nulung tiang jadi pipis ngulus yang lah boleh. Sejelek-jelek metimpal bagaimanapun juga kita menyelamatkan teman. Betul. Adik kan keras gitu dia anu. Cek sami tapi sayang pun sidin pipis. Mana? Ane lagi preman nih ke galak saja. Makin Dalam apa benjang pun katanya jangan jadi apel sarang debt collector benjang ilingan rauhin saja mereka yang beli tiang pastinya dia yang nulung beli apa beli nak tawang tiang beli mang apa gitu dia beli selalu kasih gitu ya itu cak sepit cingak tiang lipidan beli aku metimpal meswitra menyamu tu ingatan sen ketatuan sepit beli rago pun barang-barang agat rago man misal nyepit begenyol luung masih tu barang-barang gitu loh jadi pelang aja nyepit-nyepi beli apel itu tulungnya masih ledengan kayu dan niki belum bendan tiang kemuna benjang makin tiang ngorein di apel pang-pang senep patuh hitungan nggih tapi lumun dalam tiang ngomong apel tapi lumun well kene Adin no deh merunggah sang kene deh Melingga luman. Isi nega berane. Melingga luman pa. Ada kan pes? Bentan. Nah gitu nah Ceke. Wait, anu luman minum luman. Ken ben. En ada pes na be nyates bahasa Inggris. Ampun. Ken nih. Melingga luman melingga niki. Pesuang je pes saya ngalengal masih mau keluar ini. Kan niki pantan di margi beda wau niki. Oh kita niki. Ini apa nih? Kitoyo kantan. Oh. Tadi masih nih naga malu. Layang. Minum deh nah. Nggih harus nak lumun. Ih, pirasane. di jangan deh. Jangan nggih. Iya apa nih? Niki kata tetamian lingsir tiang niki po napi je lablab niki jak sios rasane Iya itu anti racun niki yang ampun napi je pulang niki napi je yang ampun minum anti racun nika Ijo mana? wah niki nak lingsir pido niki kas zaman cuman dinasti Ming ngasane niko Ijoan pun tahun ratusan tahun niki. Yang tan purun mutak-mute niki. Yang pun api tiang agak sakit basang niki pun minum dah. Ya segar ban. Swastiastu. Aduh. Pak Mapel dituni telepon tiang nak segera nih lo. Telepon saya ngangkat telepon kengkian. Padam dia tiang tan purun ngampi telepon. Oke itu. Nggih melinggih lumun. Ini Pak Mapel ngelanjutin tiang rawasnya di B itu loh Pak Mang. Tiang agak malu nah. Nggih melinggih. Karena dia nak kejap kan mau waktu. Nggih. Bos tiangnya buat di hotel ngantos.
Ini Nih kalau beli kene barang antik Oh niki nge. Oh, dibikin becingak tiang, bawa orang tiang, bawa foto tiang, onyang, bawa bedeng tiang, jak bos tiangnya gitu loh. Dibi tiang lagi jisata, Pak Mang sing ngemang gitu loh. Tan aturan tiang-tiang tan purun niki nak lingsir tiang mah duit tu tamian niki tu. Nah, gitu nak tiang masih jak keletak tiang lian masih ke dini keletak bayun tiang gitu, makanya tiang ngurin bos tiangnya bakal tambah ben seket. Jadi jisata seket bajak pasti jemaah aja nih. Bos tiang ben tiketnya jam 5 sore bakal imang berangkat ke Cina. Barangnya buat ditunggu masih di Cina gitu loh, karena kolektor Cina. Apuro niki tanadol tiang niki tu. Adi bin mau badeng kori di paman deh. Tan purun tiang ngipi bisa nih tan banget tiang adap niki kena lingsir tiang. Yang sing enak. Ada pada olas ketuaan Bos tiang. tiang bos serag sajan kena ada berlangsung tiang abang pis nih loh. Puro. Nggih benyang bungkus sakit ampun tiang banget kan nak lingsir tiang dulu sambil yenta kan ampuro tu. Nah, jak kena tak tambah tiang ben seket jak 300 juta gitu loh. 300 juta pernah, 300 juta jak Ampuro tiang dan purun. Yang man gale gae jak ragane bos tiang di nebo. Sing gitu tiang sing man gale gae masih loh. Ada misi yang mau kena beli nebo tambah tiang ben seket pada di 300 gitu. Barang antos saja nih di bos tiang berangkat sore ke terbang ke Cina. Bantosnya di Cina masih barang kolektif barang asli nih kan anti-anti. Ampuro tuh dan purun tiang kena lingsir tiang nyanan tiang ke pongor tiang nyanan iki tuh. Tiang kengken mah debat tiang orang jak bos tiang becak selaksen masih bayarnya. Tiang lah dot kan pes kulo tiang tan bani kena lingsir tiang. Nah, biar kita tiang orang malu dah tiang orang malu dah. In sakit nyak ben menek ben hargane Pak Mang telepon tiang nah. Nggih. Ingat angkat telepon tiang nelpon jak saya telepon dulu itu nih. Nggih. Nah. Nggih. Tiang paman masih ada gaib. Nah. Nggih, Tiang boleh tuni telepon kalau kalian tiang malu nah. Nggih ampura lumun. Ingatan angkat telepon tiang nyap nah. Nggih. Bang, ini apa? Nganu ngalih barang-barang antik reka. Beli aja dong. Ini angin ya. Angge beli apa dong? Hah? Apa yang kebeli itu? Ini boleh terus tagih. Dia gue ngayeh dong. Ini ya. Itu lagi beli 300 juta nih sing kebang. Oh gitu? Nah, soalnya sing bani jaga dak lingsir dia. Tuh. Nyanan ulian nih yang sing selamat nyanan dasa. Kini nah, pernah kini nah. Tuh aku nguliang pesen. Utang dia Ah. Tuh kagak bang. Utang pala lunas. dan tiang kalau ngulah sampai sebian iki kalau Kan berjanji sing ada tuh bang saya. napi mah niki bingung tiang niki Atau kene. Damai benih nah damai. damai pun napi damai niki itu Nih. Kagak ngabo ben nih deh. Ini ada ben lain. Ini ben lain. utang tiang kudu aja Utang nggak seni seket. eh Ini ben lain. kibin selain Ya. Tuh barangnya saya nyemak. kene bani yo Atau kene. Paul saya ngemang tuh saya. Paul mati itu bukan ken. aduh sabun Gitu. Awi ngemang nak jok. Oh saya bang. Paul aman ini. kentan Begini. Ya apa gitu? nggih boyo kita makta niki kitu nasya niki Gitu. gaji nggih Main barang nih. ampun ngorto nggih pangtan bisa go Sini. nawang lah ya Aman. iki nak tetamian niki to Aman Pak. Aman jak saya Pak. nggih Ya. nggih Heeh. nggih sukses semua Gelasnya kabo masih mana? nggih makta nika nggih Nah. nggih tuh Kasih ganti untung gede jadi. Nih bakat. utang lunas wis 2 juta Ampun banget. Tukang bingkil akalnya lah. Ide ini aja selamat. Utang lunas. Man bisa selai juta. Ini marah ya. man
man juang. Dasar kan. Nah, Itu dasar, malas. Itu malas. Nah. Gua ngaji lingat Palsu tuh nih. ya. Anak bos Cina guyu-guyuan sing saja sing tuh. Oke tuh. Ulo tuh. Oke tuh. Bukan tuh nih, ya dua orang gendom nih. Jangan gua ngaji kuda. Nah. Lima. Nah, lima. Dan ini duma. Hah? Jadi ini berduman pis. Dijer dong. Disuruh aku. Oke tuh. Dasar kan dasar. Nah. So kerja bos manduman balik ke kafe. Oh, beres. Parah deh kolektor lengan. Dari kolektor senau. Biar sidang daya kalah. Oh, ini sekarang ulo-ulo orang ke kene jadwal. Hei, jangan